ama Manubia Tanko Ali Joyce Tina ane yadamase papa nana makobi ekweoku enso aba Maglove Maggie Barbara Asare Ando ane Brenda Boatin enso jinem Brighter PJ Boatin enafi Christina Nanama Sugar Might Edino Vicky Nanefia Brown Christian Opoku Nana Kofi Christian Estansa Cynthia Opon Nicholas Asante Enek Waba Evelyn Jane Diamond ya enso ewo hakosu abakwadwo bodyguard kwadwo nso aba Jennifer Opoku Wasibola movement good afternoon Bonali Listowell Victoria Saki Nana Ekuya Depa enafi mo amaka nyina nso yedam wase ohini sons and daughters yedam wase kende idi na ye admin ti wa pese wo join ohini sons and daughters no security coordinator ni Nicholas Asante ena akosia bakwadwo nso eye me body guide ya omogbo adwuma kama ohini sons and daughters ya me enhyiram ye kesi ye beto aso ma no di nse Case number 1. Mami Abnasem. Where complainant and run or buy. Na 7 say, what in a ba abosomen son. Aqua midwife. Ma Grace. I was swam hey. Sansanani tiribum. Okosana who ya dear by or beje banwa. Mammy so nimini baby. And then me to an amoko fio. Na de esi akire de e che wo man. Kwa! Order in court. Na dance e frechire so bad de. Me si case we e beje ta. So bi anko prisan e wo case we ho e beje ta. Asem me wo Bible, Quran e be focus ya snap e na bodu ya apede he. Ene snap no a yo. Meba. Ya no be one na ba no no de ana so boni achi so aka beja kosoro bodin eyemme Abnasem me da so bi gina ba bia me gina da so mi gina ba bia me gina me kura snap ekura bibi focus ya sasem wa me beken nukure trodo mi kantompo nana no momo ame mate wona wo kan nana no momo ame order yo asem bi anura obi anhwew ndi se be ya obeti asie yi no edi na asi me pa chodi atie ne say me yale na madam fu ni woman na menyim nyina na me kɔ no honum hospital enti yale ni mu ye den no woman be asem na okay woman anti glaze a wo so ame kotoko nchen ho no baby oya adwuma na efre ho sen Casablanca nchen ho no ma na baby oya adwuma ne de menim wo Casablanca na se ho no ye baby agi awo maternity home yo kasai enti me na me hwe na situation ne nye me so me ni wo bia me de akola ne beja no na so ono so na me de na ya me maame pleko pe oye madam fun so me de na ya maame ela ja mpoka chense ma se me hu de me ye nti me sro be ya so me ban mu ma me na me nkonko hwe me hu yale emla na me ko na me nya yale sa ma beje akole eno asiyo eno di akola no to waje akola no me de sa me de na mu na me sa me hu yale me na mu sa me hu yale pe ma yale sa ti yale no kura se kura nsha dan ko papa bia sa nso so ye ese first no na ye se wo se me ko ho no koka chense maba enti me ba beje me ba no na kura ne papa kura ha ma adwen ti be ya onfa akola ne ma me na me fa ne ko che ne papa dia ma mi be kan se ye kan se be ma ne be ya wo ba ho no ma ya odidi enam so ya wonidi one nam ho an okọ no wo se ne me ma poison na me di akwa wo de agu aduane asembe na wo kan
anokwa na me ka ma me ntwa kontompo de medure masi wo kwan mu eti bi twa kontompo a amoche ni mi bedi yankopon so on fa Mami Grace ni na ka cho so be ma poison me pa cha na odi ayedai na me de agu be ma na duanim anansa be ma nso nim nsa na nka wawu na se ebi a asem na so akata na me de so asem awie de ya mewu nti na nka no anu afaba no sa na ahwa na ade na sa na wo hwa na se wo na wo de waje ka na wo ka asem na to ma me ne so me ka asem nto ne so no kra na me ka sa na tie poison ne ba mu nti sa na me ya mu hye me enam se da bi ba no a wo ba wan ka poison asem bi ade na ne na akoya betu so oba na mbusa no kra obeka obeka ma me no oba obeka bia no wanka obeka na oni ni ko hia ko di sa nkomo wi nanimu wa ni fie nanimu wa hospital nanimu wa me call her last 2 weeks no enti me call on ma me ba no se adutwunwa bla na asema abeka ye die wa ma me kura no ma e basa enti sese no e ho no yitu mu se enti sese be ma ne ba ho no adutwunwa ye pese asem no ye boa wo ba ye pe no kure akoda no de ne mama me na wo ton ne ma because 50 million bi apiem wo ton ne ma na wo de ne ma me pa cho na me kaba say 50 million no waje akra na no de ma me se me fa nkohwe me ho yale eye Mami Grace ai na wo so nimu Mami we wo ba me kra me hu ni sese ohu me a wo de ma wo se me fa nkohwe me ho yale me ba no wo de 50 million ne ma wo se wo de fa wo de ba ne ma no ma wo 50 million wo de 50 ma me ya kwa woni video na ready am fanto so enne mi ankasa anopa bi tu me wege my lady na ankasa mi tu me wege to ho lady na ankasa chemoku ne kwasem do na ta fa video to so na so pesa wo ye kasa na atoto aboba park so asama wo kan ehu wo ma me sign language me so me nyamumu sign language me ti afi wo ba kasa ma kire me abeka kire me ene ye ko ho bibia mudifo no kuranti ne kwasem yenti min kase maame asem ye obeka ye dabi ne ye ka nyina ne se is alleged allegedly ena maame ebeka asem e dia to so enti ma bra na be you ho ano me kura me tu ana mo ba no pay no o ka kire me se me mra na wo beba ne kwasem enie wa my video no abije I ready am me ehwe adi asem na BJ any ye di ni when I say video na e kwa no o je ntwe video no madam uzi 50 million no ada na enwe no ba wanka ho asem that ho adwen ni meti mi yi se o ka se wonni me no ena ma me kai se what describe maame 50 million. Eji wo de ma na wo de ton wo ba no ma. Dabi. Me ton ni pa. 50 million. Edi enkomo na wo ni hukun di fa akola ne ho. Akola ikure ya ye kana sebi. Edi enkomo na wo ni. Okay, me ni nkomo bia. Wo ni nkomo se akoda no ko tachima ya wo ba be nya afide. E na akora na. Tama na ma obo me na me call ma me ho se ka be ya on fa akora na ma na me fa nkoma o papa no. Na ai o papa ne ha na e ha ma adwen. Etie na so chichire ka afa David no e de so awukum wo so wonye edutwum wai ene ono ka chem se o hawa ka chem ne se wanya accident akura no akura na nya accident oni akwala ni nyina nti akura ne de owi maame no na chichire sa akọ no so ma Grace no mo IBJ mo fra ma Grace ni mayen enye sa de be ansa asem we no ye be hand over the ama police no kina yakwa akoche no ye be di asem we ya chia ye ntwa so ti se video na bi just do fan to so fa video no na fa nka afun no so fa video no bla wo de betranse ye show no se mi show no so ye wi ye be wi usabu ye wako die ablanti eti sei ya mi adumu omoye miado bi wano kasa yi ya miado me hoye maami ote e odi eno no maami no o maami owo pachani ne ma utoso sen metosu mienu ma woni so kasa na wo ye be ma metosu mienu ma asem a wo maami ka woni mu asem
Make us in him who has some kakra. My cabbage baby kakra unim found today. I can't say. 2017. 2017. Okay. 2017 Mammy say Oyale. 2017 and Mammy so Oyale. Inti Niali mwe den pa Oyale Emma Oko hospital. Oya doctors for no asabe fi nti yale ne nkoda. No ye say nti emu ye den no. No ye say ne obekọ offense. Offense nanka eja ode ne ba no nanka ne ba ode ne ba na kugya ma me bia ye na damfo. Nanka ode ne ba na kugya no. E na e ka ne se. Onzo ade. Chama wo kan no de onzo wo kan. Asem ya wo kan edi sei. 2017. 2017. Bachani. Tie calculate kura nya sei. On check my 27 years. Me say champion. 7 years. Na o maame. Na unim se o baby sa wo kan. No say friend adepa no. Bachani. Muhu se wo baby sa. Bachani. Na bra na muhu akola no wo mo maame ne ho no. Ede na mutu mubusa no. Busa nse na ma hemfa na ade yenua yako. Na o se den. No ka so na ko mani nua bi. Ewe. Swami. Musumu ani akira nkohwehwe. Debi. Satam ni susa. Na unua pani no we. Satam no nso na ode na ko ma me wapa. Ono no wo papa ho. No wo papa ebusu. Etimu de munum se wo maame ye no krese wo baby saa na owone chen akiri mu ahu ni woni nchen bi mo. Bachani. Maame ya ode sobo ni boni se ma Grace one wo maame no na munum so mo wa nyonko fa bi. Bacho debi. Na munim. Debi. Na munim da. Enti akire amote se awose akola ne wo maame no ho no. Mo maame mu gidi se no kre no kana mo na mo maame no ye mpe no kre yade ni wo mu ana ya lenti no kasa kasa sana. Bacho debi. No kre no kan. Kre pa no kan. Tu su sakura no maame no ho. Me susu se o maame no. Because Emile bi no. Tamana nko de ya akra na ekoma na midi na echi. Na udu maame echi. Ndi maame echi. Satam no ya le pant mi ye se maame ma wonko awonko. Ahwan bi anu akotwa ahwe kokwem. Ntimi mi di maame echi ngakra no course kwame. Mrefi ni honum die. Nti ode ono no ka chem se mi ngina ba bi ntwen no na wo ba. Na me nso me ko gina ba bi na me twen na nti oye ode ni ma no e na obaye ti eti da o maame de akra na ekoma maame no ne koe me ne koe na ba bi kra mo koe no behunu ho ba cho da bi bro ache na ye daytime ana de asa daytime ena mo de akra ne koe ba cho ani eti o maame ko di sa nkomo na oba no ba na akra ne nka ne ho da bi ena wo so amusa ne se o de akra ne koe me busa se ode ne koma abele wan maame no nti me ne koe nti me nim se ode ne koma maame no sana me nim just the am nwan se me Mr. Champo maame Grace is wonim sister baby ya na de na me penti am pese ya di video ne to so no yenya nkola maame ne me kasa nyina ne ho susi eti me kwa me kan se ma yenya nkola hwede we ahosi wo so kata cha ona ka o se asem ne de ani tie ne de ya de aso tie ne de ya ni fam enti bu kura bi ebe wo baabi aso obe kan se o de obe ma ne lawyer afre na lawyer kro ne ye twa lawyer kro na maami Grace wo so obe ma na afre yen wo je pene esa wo beba eti yamla lawyer kro ne ye twa na maami wo kra snap wo kra kosua ebe wie kuburu kuya eso yaya fa kwase bula ene kakabreku ne ehwo ne beta Ghana fo no na musuro na maami we no onu so baabi no yese won ka no kore sanse wo ton ba no ade ne maami no ene 50 million no eti wo asem no kura bi wo maka
Now no cry never so the aboa. You. There been Tessa. Say, be our no dream, say 50 million de Tommy Bannet dear, and me and money. Men Tommy Bannet 50 million is Kakito. 7 years 50 million is Kakito. A crime in pay. Then I won't pay 50 Mammy. What is it? Bassa me banning near me penny 50 million, dear man, me yajuma, Yamin soon to me yajuma, a boa for so crab, don't me a boy, minim say nipa de, nipa ne from nipa and neka. It's minim says be my young fun, so be crowd, baby, cry now, my dauroma, mom, no, mwame, namen quiet, juma, namen fentry and is color, me quite me catch and was say 50 million, no crady, and no dear than a baby, and yeah, a beer. The ancestors cannot do not show the amame. I'm not mamma, a call. I meant you know, copy Algeno, Moko and a Chinaquai. Only mean you are to under coy, you know, coy. A honum offense. Offense, I say, Mukoya, not touching my touching mine. Now, how can many because make offense on him a coy, me Kaiser, and you only know the coy. Ye beam. 2017 muha na no kroe pachani ebusia akola ya twene kura to ne say eh maame why case papa etinya yale a awrade nyankopon mesunu enye yale a maame ebi beto wo de ato me ne ebi beto de chance na kanokura na ahonto wate na wiase amfa nkọ ba bia kanokura na ahonto wate ada na won kanokura asema ba ne ye ka o se je poison cook poison obi me san kokum ni pansan me nya dai edipa kuma easy ani kum ni pan market ko poison hukum ai o ma mi poison ada na we yesa mon fa me hya ne nsa ne me manyina mon fa me hya ne nsa ne be ma na me ne wo sa akoda be ma no so e wo bi ka papa be ma no ye ba be frɛ no ye nua ba bi so afrɛ from Argentina se ba asem case we kuro ya la wono so wo bi ka wo mo de bi edi no enti asem na da ho no ye bebiam o pepia da wo evidence ye beje what the moment to the plan frɛ akora na wajira ne papa blampa so e kon no me hu dwa me pa piwak ye no 3p na ya dwumu mie e wanyo obi ba ankwankọ srele no e ye 3p garlic say ye bai mu hawo nunum bi te she wa kase mo stroke wo ye kawu osano na ye twetwi wonna satata ye ma hyew so untibi wo fura ye kuntan ka hoen ni nyina ye ko 3p garlic mission bi awon wa esisi ni pedua no na ye wuye se mo de duro kama so ko pe bi no ne bebo so man mu ba bia eto aduro e ye toa hyew pai enuti fra 0248928824 Gentleman Tentacle Osinye mame nye ni ye ma o obey consultation examination dental clinic wo se na fam so afam obey ne ayeko apoto bibire na afase ebi hyehyɛ enye na obey ne kama wo fi wo sina na wo fele wo besi go ne enye ni ye obey ya wo sini enye kama na onum atime yinka yo kumasi abrepo junction total filling station no chiri wa 0559139582 we eye approachire kwan akwanya express group for the me ko Canada ma for me ho UK bra Australia New Zealand na hode and tie bi a wo de we teacher ni we nurse we doctor so ko ai ne ko bi wo dwuma bo chiro ho express group for the dobako 0249004448 oboy buy and medical research center adomanu mi wi me ko ho e ko manifest me ho kakra wabeti ehwan mojabro so me na piro we adwuma kakra bi anu wa stroke kan wa to dem but ayo obo heba wo san de preka se de gunkwan ma bomumu etu of variants so she de na de waka ho mojare enchirihwe wo ye pemfo numbi wo ye bata so numbi 0249 ama ko na nya de fusu papa 508
Kengen no super energetic drinking water no na no minerals calcium, magnesium, potassium, iron, office ayam from Bremen UGC. New road about route to Quantana so and one Mubutu 0241 449 191. Kanjin. Bishop 75. Up in Pradie. Addition market. Miss Mammy with the attention. Sorry. What funny, my papa. Oh, good. Or silver. The day comb. I assume I friends. Watch. The death is why you group. And there were the abyss mackerel or the abyss sardine. Oko Ampason Swa room 11. Yes, Nanasa to answer. The name of the show. Come on. 0598 585 21. First, I get what we call now. Liberty Conference. Or buy or ne food for thought. Bomb pie. No me get by now. Or say I shall marry. Me so me worry. Genesis 2:24. Me show. Mama Esther ba. Dickens ame ba. Minister Kwame Jedu. Liberty 29th June. Anopa no nsia. Jubilee Park. Marriage. Obe bompaye. Also your boss so we here wa. We no funny boy ni so. Ama ho fede ni oje. Ayenya me madia. Oh glory. Hallelujah. Lawson Beverages Company Limited. And now no be Lawson Beverages our bread here. What's it? No. Cholesterol. No ban hangover. Engagement in where delay no. Hey Dr. Lawson. 0248-619-999. Ghana growth. 15 to 35. We are Baba wa brantie. From penny for no. Yema wa jumanye. We are Springboard Foundation ne eye Mastercard and Makabomu 0308-255-775. Ba. Achamfo ba. Yare nyina. A big chane. Caution mesrel. Postpana code no. Your baby won my yene. Unase. Baby won my shine. Yana kwa. Ye. Mr. Trefi. Kura tu. Afunyi no. Emma and pampa ba ho. Da baby. Ko. Kwa na wuni. Na achamfo ba de. Osem be maya de 0244988004. Achamfo ba na. Yade nyina bedwane. Give us P capsules. Give us me secret no. Bema untumi nkosi. Me si do homachi a. Obema. The bossa sauce. Ano kawa no. Atensi. Ne jirem se ya. Give us capsules. Ojonso a woti. No bi. Usisi ya. Ojonso a. Wasere. Uyemu ati. Ekojonso nsu. Be pa cho fa ko. Chemta bo prekom. Malaria. Typhoid, joint, give us no be no so obefa GC me shane capsules so no boom na aye djuma give us about me shane na to malaria typhoid and joint na GC me shane ene ne capsules no de ensa wagu wa japade no ho no eno na ye de tu na uju ho aboten 02 0543 22 2470 TIME tam mesi obedidi obesere nipadua no be kama obekọ aye time eba Mr. time HH eno de tu nsawase ko de se dwiba Napoli ona ho pontoto ko nyina be ko pebi nanom 0244 417 669 abusia samu aye ka no mo bi meka se bi aye pentokwa e de ne besie so bi ba wo ne ba no se me yale so me ba mu mame Mami si onim sister yi wo baby ah. So me kakrakai. Me wa nra producer fra no so mo mra fie. Be yare. Ya mra fie be yedan. How dey call ya? Hey. Area ye wo ho. Yesu papo. Di for Dawood aba. Yo mali. Wo friend mra. Hwan anya ni? Hwan na ye friend my friend IBG? Nico na Argentina no friend mwanya na mofa na maye ni emusa bra no na maami so emso no so ashoto no kreka ashoto papa educhum we no kwa na American no kwa na okara na no aba wanka so ma oso be ma poison now dia no sie ada na no aba wanka so ma 50 million now dia no sie ye so asem ye nka nwie
Enuntia. Yanka you what time you can say we. Ah, baby, na eyaba. I said nim Papa Faith pacho yeba na wo mai. E baboni nim. Why nyabotre. Na Dawood do onde wabotre pa. E te se krazo teacher. Pacho Faith nso ha wani. Enfani ha kwa prinkins me fi. Oh, doctor. Pacho nyabotre na yeba na wo mai. Yeba na mai. Manya no. Ya nyano. Mr. Champo tonton asem no. So for me that say etiefo ne ahwefo ya mutie asem bi. Mami my mfane sen nadwene enye adwuma. Nadwene ye adwuma pa. Na say awraba wodi sika e hye obi nsem na ye agreement say wodi toba enkrata ye kire say mami wodi mi nsa tiye awa prince o eji sika no e wa hen eno so ba akono no ne ensan atoso obi aye a wode wa ye maame wode wa ye nnua wode wa ye onibi bia ama afa ne bed na chi papa Mr. Champo we dey mistro mo am send a message e ma information no ye bie line na mo frɛ because ebi mu can the same maame kroya information o mo dey ba no mo frɛ na Ghana fo mo pasem surasem mo frɛ nyame na mkwa wa twitwintin menye contract bia o floko wow can say no platform so. Hello. Yeah, okay. Mira ma. Yeah, no. Me do from Pacho na what to say. You are judging here kakra na say wo de yi na ben wo dodo wo ka sani mu na ho. Bra ba we kra de bra make house ka ba studio na ka ba bu because wo ba ho asem na kan. Hello. Hello. Me Pacho bra e frame wo hini ni. Me adwuma Sompa TV. Me Pacho baby a ugina no be gina yi aman ya be boa ye wa. Dede na e wo wo mu doso. Abraham Papa ka am sa frɛ Dawood ma Papa Faith ye nim komo na bra no abi je ni di say Mr. Mponsa wo tie yen wo ba ho asem na ye ka no abai wa 7 years yeso wo magazine ha me no mpa ka meba studio ha eti sa wo made agina ba bi ye ne ene won kasa mebu sam say sole wo so na sam ida me di wachi e ma ho ye den me boa wo eti sa wo pe wo ba no a gina ye so beba nso a beboa say yes me yes our story way one story kura ye pepiem afiri akopim Australia me tro nya me amemra ayedwuma Papa Faith kasa ene Ebola ntino the word Faith homeopathic clinic said the mama judge eni abrena asem na no Mr. Babia will be a Faith homeopathic clinic. Bra, na yenshaw yare. Yare bia abani peduem. Ade bia e ha obia no. Ese fabra. Asana meto aso na mede nchiaso kokra from the CEO, Prophetess Dr. Elizabeth Faith. Only Papa Faith. Apostle David Faith ho edema obibia moti na mo hwe ewiawe. Na asema ye kan se babia yare sem adru no ayehu. WHO Crampo say you are your own security when it comes to health. Say you can apomode ho asema wow no bambofo. You cannot even entrust it to the professionals and I say to the health experts. It's say you promote self-care. So why want me more who buy uncle drum pempen so bia bebia ewo be no obia Crampo hu and waba beboa because 7th June ya and a celebrity World Food Day. Now, so share World Food Day now a celebrity now. The main motives this celebrities are day no and say WHO so making sure say nipa bia aduane a odi no e safe na e healthy. Na eno wasem na Major Catherine Coleman enso akofa ba de ba betuma me hu say that year celebrity Earth Day no ye be hu say climate change akofa insunsanso boni pi e dia ba yensuo yaduane ene yemframa so enti ye ka World Food Safety Day na ye hwe kwan pa ye be fa so anya aduane ye safe ye so obi deserve so obi di aduane ye safe na e be ma na pomodin a ene na ye bisa say e kwan be so a if you say enuoma miensa e kura ya pomodin na say e aduane ene ma ye ho ye den no according to WHO sanuoma ni na ay polluted yensu ay polluted
aduane are polluted with agrochemicals and sana yɛn from also so no are polluted so say microplastics agisa no mama yɛn we nyina afa eno nti no yɛse entna ho ama yare en count ho ansa na wɔhwɛ apɔmuden etire kwan nipa bia wo ho kwan sɛ obɛyɛ ade afa no check up our Faith Homeopathic Clinic na wo hu sɛ apɔmuden no ejina brane ana sɛ chimato bi ahyase eba because research ame hu sɛ one of the major challenges of our time is how to live healthy in an unhealthy environment baby ame no tino so hwe ngusie ni munchibonka ene enwura ayaye gu waka to ngusie enfama aye home aye polluted aduane aye di a go through about 4 different chemical chains ni nyina ekodu nipadua nsunsuaso no ekọ brebo ene osaso no ame hu se nipa se baby ayedru no yedru akono anu ye kan se bi yes first world war abako second world war so abako right now your third world war nyarewa say ai say first world war ne bae no na ye wiase nyina ako a ye di tuo ne to pa ye hia man na ekon second world war the same thing third world war a chemical warfare a entokwa enam chemicals a ekoye duane ne yensuo ne enframam chemically enunti nipa enhu se owakono wa utisika koto aduane di na aduane na okoto ye no asa de yare abrel enunti no ba bia wo bia no ese bra Faith Homeopathic Clinic be ye free screening na ekoso no know the state of your health e wo se wo ankasa wa pomodi nipadua na ode nam no ese wo hu pempenso a ewom se ba na pomodi nsemu a anya sa ade a nke disima ebetu ase no obetam dwetire aton asase enso abia no nyanya resa yesro ba bibia obia wo ye bema wo hu se o Johnson tentem Johnson kan no anye tempe na wo ye agu o konso aketo abi na eba keto na eba na se bu Johnson sa akoko o chimpa abre ansa na etumi aba nyame amoba ye masa Mr. Fabra Faith Homeopathic Clinic na ye moa when your problem e wo koto dwem bema research am ye hu say after 40 years bema bia you grow with your prostate. Na sao prostate gland ono e hona we do so twa na fe no urethus no enam the moment our prostate glands no enyi na kese na emu ebie no na emia urethus we do so twa no the kobasa ape wan chema Johnson no emeye asema make be me bia we dia pro 40 years and above senya infection enyini etime de ba uba faita e be ma wonu anom e be san restore prostate na koda ba bia da so obu ani gusu a obetchuma Johnson sa da ko obetchim Johnson na mebiom e fe na urinary retention this ye ko pass catheter na wa hwa obema to krofia we ne de pane ye ko hwehwe Johnson kwan na e yare hosem mema ni mema ni pi se jarabia ne nam krom ha wan try because e kremoni da bi e na Johnson boto a e bo ne sra hunti na wa hwa sa atade no onye kremoni eno nti no e masa asem ne bi e meto Fabra Faith Homeopathic Clinic anya dro bebre ye wonro papa eno to a etu yare akese eno nketo a etu yare akese bra be safide nim yes scan all the 36 nerve endings yes such nerve endings ni na be bia yare ni se bia ye be tro de yare ni ba ye e kwan ye fa so ba ye na ye de hu aduru akana mena kon etu ase ne kon so a emebio e Faith Homeopathic Clinic oba o menses na etwa for some time 6 months obi de bosomi nsia bosomi num ni de keka obi ko so a wonyem wonso a wonyem umojani e yo se part boy dinti no wafa ho adi misro e Faith Homeopathy na so the because sa flax ne fe flax na minyansam no e fi bi so fi ni padua meko eno ne mama mutimi nyini chepa se sa moja no da so gina wo ho e dia brobusumi nsia kwa miso fa number no se sia 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Bra Faith Homeopathy e wo komase ahene makokobi 18 mo a e be ma wodura no ma menses na SCG for some time any years no e be flow come on ama enkofa oyare hu sunsuanso boni bia enfam brel afena ko ne na makosisiska e da kwakoye surgery ene hu krono ba mesro you can avoid it Bra Faith e be ma onuro enu ababa be snako ama ho ato ama oni padua no afa ne ntoma pa e de fra sanso so na be ma o me masem akofom o be ma afon aye kiti da bia afon a na efon o da so e hwe ni musa na efon ko be ma efon tu pon adwuma kro ntimi nkofie oni nam tenten no asa won se nipa abochenku ba bi no akwa de kro sa na hwe la liga ni iro de be wa bonten screen so ne bofie
mema sama akofo mu ntiunza untimi kofi fabra faith homeopathy yema wonu ye fa bibi azospemia mema ni bitimi bo adwuma all right but ensure na gene oye den untimi ngoba oligospermia ni azospemia ni nyina fabra yem boost testosterone no na wo hunsuo ni nyina pampe na etua ye tugu dentuo mu de ha adwene mema fabra faith homeopathy na intimi emwa ma me ne papa mo diabro aduosia eko research am ye hu say after 60 years and above o major organs na boa ma ultimate trans ni na naturally o ma ho den eba from enam nyina hu nyi nti sa bre no enya aduro bia na ultimate nom e hu say homeopathy treatment no sa time no pa na boa mo tu ma me a wadi abro aduosia o papa wadi abro aduosia fa ne bra faith ye fa alternative treatment options en sale yade ye fa duhwama ahode sonkun wom eye ayurveda any friend say acupuncture treatment en fa sale yade abra enkofa sunsun so money bia enfamre no edru ede na mama me phone be branya stomach ulcers obedi fufu kwa di say ya wa mana ye fi coffee kwanya sa wontimi ni na fufu nso de ponsi mu a ene na ka de hu enti no mesraw bra faith homeopathic clinic komase ahinema kokobin 18 mu hwa ye be boaw be man so asabi koko age otokwan afa ama o mema sem akofom kotodwom ayemre be ma wo fo staircase out so kotodwom kasa e ba sa wontimi mo adwuma because wo from pa kotodwe na ema peg ama otimi agina na otoso atimi aka atwuma mo obo adwuma kama se saa ne o ma we nyina koko ese ho a wontimi nya hwe tukwan no bie so a wonye ge ntimi sro tumika ne bra na yentimi emboa na yentu sa yare we nyina asem ade bia bo ni pedwem a wa woni mo ho se ne nte sa na akobo sa fa numbers we 0244 58 38 0244 58 59 and also Tigola 0275 96 94 14 0275 96 94 14 so one kind I share Abra Santa Maria Antiku Junction Honoma Koforidua for Nyamomra Landry Managers Road Poly Junction so takra din I share dia Anaji Police Station chair Honoma Bogoso for Nyamomra Boga Abon Sanechi Old Aseda Yare bi aba oni pediem na se Kumasi na wodia ahenema Kokoben 18 mwa Santasi to Obuasi Road ahenema Kokoben 18 mwa na so mami my lord ene your highness me see enfidie pass of mami no kunu free ayi ba mo dia be ka ho ya da se ba ha mani nkasem me ameba be shi mo dia be pese uni ukru we nyina mo one day na mo uni kru ni nyina wa bedwafo nyamomra na yen take mu through the machines na yen fan sam ya de ntwetwema pom ne ma poso na me ma no so no yen boost mu ma ba sem na bibia ntimi nyina pampe e wo yesu di mu amen yo ye beba doctor no ai ebusiafo ye papa baako ye friend Dr. Mensa oni ne yire anti sherifa omo America na doctor ko Switzerland o si oba London na wako America o ti play mu no wo hwe enra program no o so wasrea na se de na pie ma premu ho obi ye hwe no hey doctor I safe travels why Eradim fan ko do America sumdwe mu na yebedi nkomo wachiri ho ameza champion na wokasa so mami das so mami nena me kan say atiefo ni ahwefo ehwem ya enra mami obaye so mami asma okan ye anopan so obaye asam kro no hello champion sir hello my yeah no mami e friend adu twum wai woni no abnasem but no wadi asem bia beda ye se woni wakola na sabi no wadwemu hawo wadi na koja midwife bi woso ame ha se won hwa kola na mana fedi wakoba ya midwife ni se ni babie ndi kan o se midwife ni sa kola no onu to de ni ma obi e ma o manya accident amakola na wu ena ye ni akase ye ko ho no midwife ni sa wo yiri kura onim ni babia me pacho sa particular akoda ya ye ka ne ho asemi e de na woni mu fa ho sanse wo na wo ye gya no mam pacho maybe a few entrim kakra yo am so a better kakra ni better na confusion so me
ana okatra me se o testimonials oba no asara no dodo no ani me fi na no awon kwanten ba bi enti yatina boka me kura de me ko fenso na me ka so bi a obi ma me ntine se akoto na ma sama so ni bi me ko ma nya me kwa omukume awai o fenso oba bi de obo afi oni papa olumai ana me dia me ka gane fra afa dropping gane ba kuma se if you on the matra boka be fenso ni di maria kola na yi mi de mi nkawa di ba na o tini ni ako asa ba me ho wa di mo mi se akola no wa ngu no ko tono e de na ma obi 5,000 ana me de mi ka pe mi de maria yi na bi mi de ka ma bono ko fana so ni fi mi stand de me pamo na o de ko e woyiri na mo de afredi woyiri ada sama wo kan wo ni ana wo boa ho na cha se oboa ni se wunyi ni se de o ka se waton akola na no kura na me de metima dia di se me ka so ma me ko akola na dan ka se kura no o ne me de to kwa wan si mi no de odi ja afuja eja ba wale esan se o se maame no ton akola ni ma no ba ni maame ni senka wonu na tie dia nko be ma ni poison no dia begu adi anu asam ni so akata na jampon san sabe ye nipa ho asam ni ye kan so wonu na ka se wasi akoda no na ese wo kire nipa kora waton na mana ada na wo ma ye gina ye nka mom na ye ni akire me ba so na me wo ba mama ne be 2 weeks ni de no say akoto no ma obi o police house o mercury 5,000 but now me when me a car mama bono ni abia na me peka me hwe na ni kwa ana me ni be to na mo du ba bia e me ya ni temu na ba hu se so ma me no bia ni me so me flow me sira wa jampon sabra ni ene won kamom na yenkoye case ni enchi maame no because na yenko case no kwa me kan ya baba yes ni wo so me police station ya de no kwa na ba o me hospital because ye ko maame ni ho no maame ni se woni maame wo ba bia ana me ka chen senti so me ha kakda kai o won kwa u fie no beba so de babre ana maame ni ka chen so pa ye chewo ye de ye mra na ne maame yale wo ye ne maame ho adwuma o wi obeba ene ye ne ena maame ni wa ama enti mi gini se de maame ni kan wiri kan ye nyini nyina ni kura no kura pipa wo pa bi eti aja ponsa pa chao da ben ye ntwe because e say no e say wo kan ye ho na ye tu amamu da ben What's no problem? Ye follow up. Ye for police phone call. Ye ko fa maame no na ye peja asem no why? Yes, no crowd me dey kan ye o for me police station there yes. What dey pacha ja pasa? Watch na me to me safro. Anopa be 9 ubetimi abaso esompa ha. Mesre wa because wona ba ne ya wodi anada sipi mu nyini frim wona ba ne ya wodi a woti ase wonwu ye de ye maame ye mfa ne se ne mental state no enyina so ti agya wo ba woti ase de e se wo pa na ye boa wo ne ye ko hwa koda maame ye o kasa wo so oboa na ebudi ye no oboa so wakoye case no oboa ye na gira ho oboa onkoye case bia wa ye na gira wo so nya bi wo maame se wo bra ponya papa efri sa me fa ba me ya me ne wu ye na problem bi sa me nye ho anije da tina sa okoto wo ba wan sa okoto wo ba na bibia bo afo ni eti akura ni kura wa ya na ya wo se sabi etoi bi tonetwene na ho nto ohun eti wo mo na ensem na ko follow wo akohye wo mo so no wo mo na nkasa na so so hwa wo mo so pe eti ade ne koduru wo mo animu a no wo mo so pe kwan bi so ade afa enipa no we ka ho 2 times no eti ma podam pa se me ye yi am ko ton me ba me to na sei na ma je sei ade enti na wo ton nipa na ku bu sa na so ko tachi ma wo ba na wa wunti meti ni asie ne kwa ho lady no ba ho ba hwa kwala na ka wo me ya sa abu na kunu lady wo boa
Mitonya meka na nanu mabosom. Wanu be hwehwe akwala na nka me mankofo abuna kunu. Me ti bi nyasa se asemu e kwomtompo bia. Asemu e. Eye den na oka kire wuku se akwala na wu ama metini asie ne kwa ho. Oh, me ba na ase no wo ha ma adwen na se na me se ne sa na tie dia me koma me ne wo. Na makwa akwaje akwala ne de na ma na me ho kra to me. Wadoje asem. Na ma me ne be ka kire. Wadoje asem. Ma me ne ka kire se me kan kire. Se wan kire asem mu yado asem be so de akọ. Me famko. No kure ene edi ye adwuma. Wonka no kure. No kure na. Me so me nya magic. Me hunu wadwin. Wo de mama. Ti se wan fa no kure na ma. Ni aka sem no. Wo be kwa kwa shoba. Manti glace no amela. Wo de ma onu amela. Anti glace no ma onu amela. Mami ba ya asem okaye. Anope oba ya asem awoka. Wayare pendie asabio na adwe no ehwo atechima kakra. Be still no ems wanya na ya nsa kakra. Enso ya woka yi enka bia nka ebe tutu apapa so. Nanso ne woka no nyansa kakra sabio ewo mu. Ene ne wutu anamo no. So mami wunsa uda wo bompaye wokura enso so no kura na de kwanya nyankopon ayi bibia kirawo mami no wo dia there is something ne me kan say mami we say sabio obi kokuru sika de manoa wo se ne mami no na danfo no ene wo kan say wo kwa ayarhwe jime bay ene ono this kind man documents say we ya wraba midwife wani mami sinsan so wato ne ba no kwa de ma no e wa yefa wani wo so ni mami kura wo so ni no woni no anything there should be proof say akwada ne mami ke wa case so case ne bank to so e dey dance woni ne ba so me ha say baby e no ma ni kira ye o dey akwa no ko enso afa na ama enti asam no kura bi wo baby ne ye ka ne say mami grace ni me say asem mami we ka no enya no kura wo mna me yi no ano ne ma ne me ka ne say wiase ya ka hu say bibie ni wo ye suma under the sun ade bi obeye bia edi mfie wo ha ebepie ankwafo niam ya wo mu di bense no kura dia ene ma me gresu wa sembo no po me da se Paulina Brim my lady me da se enu am se etina asem gresu na nenso ye to aso na no kwasem ni ne mesre ye mani mu yi mu panimfo ene a asofo ne ahemfo se mon sorry na ebra so sa ye to nipa na ye koso wo ye mani mu ha yes nipa amfa ye ni hu ba ye koso ede na beba se ye mami betimi aba na mai mu nyina ofraka mai mu ha na so amempota mu ha na obebo mami bidin se nipa somasi na me ba wo ne hodi me ba beje me ba me ko na me ni ja no mfie nsum ye den ho ne asem no ha je se bibi ye den e wo ho ye mfa me mami yare nyina mfa nto nchen e fa baabi ni kunu ya mo mami papa wa mo mami kwan bia so nipa no ne na wo ye no hu se nipa ne ho mfa no anu akra so okwa yale hwe wo kwakwala ni nkuta no e de na ubisa na akire wo se pa ubisa mami se okọ ofin so na wo bakwala na bewu so de na mas cameras bi ya kan mate ni bi asie no wo kwan ho wo asase mo papa pani mu wo ti bi pani nsem wo hefa sa me ba na ba wa bewu na mate ni bi asie no wo kwan ho asem wo ko ti bi wai a watimi atena ho a emfie nsu ni afa ebom na maame na ba o san ba bebusa wo nsem na emom so maame ya maame e wo mu sa wo yare de na nso ne yare ne ebi da so wo mu ne ho he dan to no cause wo nsem a wo keka na fa ba bi no ensisi so e wo mu se nipa eton nipa e wo ye mai mu ha de na nso wo nsem bi nsisi so cause maame no e de na ba ya maame ne ma wo 50 million sabio nipa a wo ne ye yonko na wo se me ko ba bi abaje mba mame a na o ma 50 million se je ko hwe ho yale fo de yen bibi wom e ho no wo ne maame ne ye bibi enti wo no wasam ne se wo be boy amane na se e be di kan che okra ya che wo ko se e bia o meton me bande ne ma no 50 million na ya chi wi ya ko che maame Grace ko sa ne ma no so maame abatafo bi e di sanse nhunu ne sebe mpreduasa e wo ye mai mu ha enen kwala bebreba ya ne nam aye bobọ kro no ne ye mo e bia bra bonya enko ye nyina e gina sa ne ma no me maame ni asomasi na nye o maame no wo be kom na bi kura ya ton na wo do hye nam na ne ma ye basa na emom ye maame Grace die anope se de my lady ba wo ho no eye den na wo so ma 50 million wa bra wo di na se oni maame wo ma 50 million no kura dia ye den na wo di na se maame wo ni mo ne ba bia enti eye den so na maame so bo wo din na wo so be ba sem bia no
fine twato so de e wo ho ba wo be yi ho ano na wo kire wo nsemu a e ma ye hu sa de ma America no onimu ana onimu ba bia na wo so be ba wa ma ne de na che se nukura bi wo ba bi e betimi amba se media madwini mu no e betimi amba se maami ton ne ba ne de ne ma maami Grace eti maami Grace bra na be yi ho ana mo wo ka se ya mfra wo lawyer de ni lawyer bi ani asem ye ni lawyer bi any case wo mbom na maami abebo okuna du se ode ne ba ma wo be je ne ba emfie nson eti ye maami Grace de e be sere ne se wada woroma e fiti sa be kopum se enwunu bejo no ma yente onka na fa asundwie mra so maami nya sa de a wo me ye mra wo sabe ye ntoni pa ma obi ana obi so ntoni pa eti sa maami ton na ono mra ne bedi sa na maami Grace so atono a power specialist about hospital. Ye mame akosua adua ya. O say hepatitis. O what ya de ni aduro pampan. Fatty liver. Ko ne ko gene cha kwan. Na nche no to form. Wo dan si ya. Sciatica. Eno de eno so bu ni pegu dem. Ka ho na ya de ya. Prostrate. Malady ananu me share woman bi na ni si achia. Oh. Mesro. Wo your body ni I am kuro. Ka ho ko hwe mami car front power na kompo bo minim power specialist no mami akosia bia ya beta habasa o ya de tiniro ya masajo kama na okuro oni choice bro filling station dia no hye enkran kwa benya takrade anaji estate e won so oho 0244544422 me pacho Boris B en papa no wo ye be ma no we na papa wo ye aduane ma mpanimfo a BBC na ye e ye Boris B kitchen no Boris B chicken mo e pacho esu na nam we di eno de aduso de akono bantama hali sawase market ye jollof fried rice poku trade ye pat kwaye share kwaye from 04444453 Edusa eba mesha maami edusa no no wose madansie ni ko free moja ko pebi nom ko kwa ye ne dia dansie ko adansie ya de boa ya poma wo edusa se uni pedua no ka hoen me pa pebi nom brana be boa papa edusa mala help eno de malaria no eno de esisi ni pedua no ointment ma wo didi na wo de massage ni pedua wo ya waje edusa natural spice drink no na jonia wia na wo da what the form ya also am micro inside go filling station and cry wo ho sunya ye wo ho e ho na wo memu ba bi eto no bia no so ubenya bi 0500 110 115 Spanish 3 combined ko pe bi nanom Spanish jingo capsules na ade kura wa owura mfi ho e ya Spanish e be boa wo garlic mixture no so be boa wo e be sisi wo Spanish garlic wo po nyina so gina so the pure garlic extract and 16 herbs ka ho e dia kabo mama na ye den o halitosis e no de e be yi samoa na wo dware a nyina no ebe yine brayo mu hawo de bia o cholesterol wechi amene twitwa Danny Herbal Colinac Freddy Mess Misty Abme KNG Nisi baseline ho nyina abenya bi obo assessment Herbal 0266 114 111 D4 enko computer so edwedi mra e ba no wabem na ye be frɛ obi nso e wasem ha onipa nso wa Argentina eti adansefo a eti asem we yachi no enya asem keto 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert.
Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yedisisi, Yawon, Espejem, Emianimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any of space that would running in our Bishop jewels. Yenim fritity, where din somadia unjada da. I one no did know at song and somadia. Say a wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set, and you want a bako. Bishop 75 jewels. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Bia, and Mao Barney Pem, one Sicilian tea. The other best was the other bet to home, the other bet to one side, the other bet to one night. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market at Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and a Panosia, Copem Renosia, a Bishop will be more open to do more to any Bako Bakunia. Say a jewelries, dear, a Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Hey, middle. Now then, I want to why stay for Sano. Hey, on no quano, Jama bread. Of course, send your men, send him in a much shemeno, a moye triti, means me pon sorry. One name, one. And me free don't buy and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufusaneno, she natural garlic papabi, any idea. Aha, no, madam. Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 gusom and yasem ketwa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na sorry a wo complain no. Sa wonnom 3P a e be jane say edroi enya mapemfo e ma wo ma no fo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi adwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell me what come some saying and I'm right medicine. Missy, I am one say any person I made this. Coming from a crowd move for you. Hey, that's a crowd woman. Now, Urawe. Let's go with the Jamie Salmon from a dinosaur. Come from offer. Now, Joy Chem Roofing Company Limited. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. I did my muha, yet the board dines were for 9 baby. Would I see a board dine be so? Papa, Joy Chem for the Morgana. The so Morgana, who must not question Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea say the good dines were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southlock, IBR, IDT, and Erotiles. Now, we say, a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for Nebe Bia and Crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti Maninsanka. So, what about what the Papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Over do as a mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Master mama, are you from? They na upon me see that bet mo as a DJ. No. You nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, is yare na wo so. Ko di do we need pedem when na wo posa amamai enti ma wunja wo nan yi. Wonum give us cold capsules. Obey free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Here, capsules.
Meme wadi fie du watwede kronkwa na efa. Givers co capsules. Apemfo abata wo mo manufo ne nkwada wo ne fie du mienu nka ho. Brakasa ya duaba wanwaso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa. Enye brakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder. Brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Adi oish honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complaining with sisini koko a epe agi wakade eno hu dwaka sepa ne nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare droke sepa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema gina brand na eyema na Edusa ya wase se me brabo obuye Sudi me le comment mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dance rain obie timinum bi agisa apemfo kona wo man kwada no fo ene de onya mfie dumi FDA agi adwade nkrato atom ye kojinsa no dwuma tetie was Skill Point Training Institute. Skill Point Training Institute trusted ye city heavy duty machines. na ensem no ani na dane adane pa Ghana ebusuafo eniema ekoso bone ekoso Ghana ha ekoso na medie metimi ayeni ejamponsa wona wasini mu ba ayira aye kan wasemi wonyale wunwui uye adwuma kama yede ye bo nipa de ba sa wote ase now see wo de wadi akira no menyam na mbetwe sa manso twawe ti wo pa o china mesi bra una wo ye gya no na yenkoye case ne yenkofa maame no na emra yemfa nko gina mra nim na yenyina fa ya nini akire yenhwe ba bi akra no because information sa ye de prayer no nukura bi obabi ani papa prayer ya victim e was sa particular ensem we ya ho bi di for brem Malady yebedasi na yema ewiase enyina ante yeseletumo ye judge for ni ya lawyer for musramuntie nkabo wi pa se ye de asem kokoto a na se nipa ne ma aye ni lawyer for mu okata bia mushutum ye koche nipa no ano ne ye de ade musi se obi de asem na se o ma ye shutu kata bia fa koche nipa koro because ye nya ne koto me yina no adena asemba ne yehia nipa na mose mama ne nkokasa anye saa ye de be kokoto opanyini ba bia tie hwia no o menkase wo mu me ka ne wiase nyina
yo but ye man lawyer for no hu say adwuma ye no ye no man ye adwuma eri se afi obi a eno je se bebu na kuna ha my lady me kan sam makoma miensa 1 maame ne si woni maame abna asim so onim ne dia me pa cho oho ye kobodua oho se maame no midwife enim maame wo ya ye kobodua 1 dia to so 2 se maame asim o se abna esi ya maame am 50 million maame ne si me man 50 million bia so a also sanity etie ntwanto so also maame ye kobodua ayamienu ye bodua mienu ye gina court dam ye ne ye kasa etie kobodua mienu de to so third obana wo si wo maame ne si ni ho ele se ni ho asa oba no se wo di na man so mfa ne ma no ye kobodua ele se mfa ma na eduane kikiw no nkun se wo di na man so eduane nkun no de to so 9 mi ankasa kura minim another midwife bi a che maame ne wo otonkura sa otonkura no otonkura it is all about wo na listen mistake yes oba na wu owu ye mumfa mba no ma kire me yes yakosi doctor se yankosi na ye chiwade ye hwie ebisi kura ma konfona che yenya ba panyin oba ni monyamfo kremoni ba ma yenwanum kremofo diem dika ansan ye koyi akwana ma no midwife fo no binom etonkura na ye ton ye nton ma hiafo oba se wuni kapre na wo ba fefefe ye nton no enti se wodi oba na mana muka mubrofo allegedly se ya mpa se wodi oba na mana maame no wo 250 million amawa wodi sika no asesane ye ma nemom wodi akoda na koji sika kase because sika no akwa de ho ofe etu won ton ni makwa ahwe tani oni nam kaje tete se me oba Thomas kafo ye wo ministers ebinom ye wo prifo penifo binom ye wo doctor fo binom omo ya omo jinkrofo ma wo hospital esi eti midwife fo binom de omo ton kura da bia omo tuma ye Ghana penifo kura no omo nyina binim ebi okura na kwakwaso bi ko midwife we kokota akura we bi okura na onim na abrochire oni ba opeba a odin be gina e wa abrochire ebia panyini bi etimi frem midwife hey maame hwede ne ho ofe ne fa ne bra ye be ka cho so ba na wu ye be ka cho so ba na nya accident ye be ka cho so ba na ka woyem eti ye twe no ye yi na ne yakra no to ne da kokosho so wontimi kasa wawu ne wawu dia wo asem ka enti dwumadi ye die ye de bonipa ye manipa hu de kwaso ye manipa hu de dananim because emu o ye say ye tiga na ha ye niema nyina ye wura every penny squasin kwa ya dwene ye niema ye nyina ya adane wura obi etu fontom so obetese obi yale akokikire no ye jana to wuram Ghana ye nyina na se ekwa ne hwana betima asa no obi antimi sesane because wo twam wo adwenye odi fo pokobra ya adwenye etu ye to fontom eti duabone de ye be satabo pa maame sa dua na wei na kokobo opa sire ye lady se wonya sam no kwan fama ne kobodua me kwa meta wachi okobusun kase no amedi wachi kobusun ho ko wuro ho fa wajapade ye kira no se owura nana me bakodi we ho se me boa me japade ne kume se me makoma na kume se me dia mano anu odi troso a kuno 50 million maje ba ma me se oni mi ti se oni mi dia be japade ye nie kume masa ni pe di bone eni pa etiri mo ten nese madam se son passe se so di mama wo ya enu kwa so nim na eduane kikiu enya juma we a simple addition mathematic values ebe chaw tom kremu kama eti madam emeduabo no yeso obodam mimiji tu so obodam fa wo dam kobodua Dawood kobodua ene wa fa me ha no ma de so na ato ne ho so wo how pa be cha me die sa se want glaze usu wunime na se wo de nyansa kwan usu wo sikanti udu sikanti age me ba wa bla minnim ho ayi bia me sama ma twedi ampo asase tam be no ka so be ha dan ama wo
ai wena me kwa honom na me kwa kate no ufiri sai ukwa no se dem no so obehind da ama me obi behind da ama me oso nim ni be oso behind da ama me bodua me ma ne fa no woni dance gate so wa so die eti tire ye wonim de ba ekwa so adade eche na nka wo de asia wate na we nyina echi so me baby so asa akodi abam wa me sabi wadawroma me dem ni sabi papa ye na wo ye me eja nam so sama eno so akodi abam wadawroma me sra mu wa akola bi afuma bedi ho bi anya oba wa wo tira oba fo France wa yira ai wa so timi tina se hunu se akora nya oba na se wa ba bedi wa me sra oba ba ko so asa yira ye na Dawood nwie na no so ye hu ba bi kura kola no na se wo de awoche wa na wo de cheche operation manso na nya bibi na ye bibi a me madwen etika me mampanyimfo etika enye sa na ba me nko am kofa na age me ni so sa wi ase pro afo me Dawood edi no wi ase hu fe bi mu nsem eden mama yanchi ahwefo ne atiefo nyina adechena yanti asem frae no nso ye wiase foforo no enti baby obi ati ana so obi ahwe bia na obi dia ba no obi dia nso nam kwan so ana de bia ka se modwumedie ye futu sem de maye wotewa uti obi asem obi betima to obi dia ba na odi betima si ochena ti wotewa no abobo ahono wa ya hwe Dawood ba hospital ye chi obi a sabre uti ya na so wo hwe ya ye ka wo say yare de obi nka say yare mra but ye didi aye nom de nipa ba yare doctor cry yare enti ye ka say enka say me de metie de me nyare enti aya sabia na say adru de me nom bi da sa ankrofo no na yade ne kana ye ma no so desede nya ambulance na ni tie anye no enhia ka bi ntam a ye de ne kudru ye so wawu enti wutie ya na say wo hwe ya mesrew say yade ne nam uti esisi anasa wo hwe wo yare but e bia wonim esan se wonta anko check up wonta anko aya sabia wa nuru ya abeya anka e bia bibiduro yo bepe bia nom na wapom din esisi so wa wo num nro enti baby a wo hwe no ye nuru ni bi o TV ne so o he screen na me pa che bi ne go Dawood ointment ne capsules na wo ho no wo da se wontimi ma ye hospital hakra ointment ne ye numpe mu adwuma ene capsules no so ye ntini mu adwuma enti ni pedua no do mpeni ntini ene di mu akotene enti ya me ba bi a me ka kire o se ntini ho kan na aka dompe nzo ho kan na aka ntini enti wo dia ne se wo de ko herbal shop pharmacy over the counter ba bi etondu bia o ko aso pe Dawood ointment ene ne capsules to bi na no nom ne dru anwumra o ka se mu hwew ade echi se wo sori a se ye de maabobo waposo pe Dawood ointment ne capsules ni bi nonom adanse ne ba akasa wa obeto wo de no wanom no wahunu de nkrofo ka se ye no kra na enya no kre enti ne nuro no yato apete Ghana ba bia obekọ bia obenya bia to onsa no 9 taye titiri mesro ene stroke abu diabetes ne pressure ye common emfa won se wanyini anaze wonyini ye yaso yetimi de obi ba mfie dum wotwe no anya pressure 18 years no diabetes enka se me maame bi ana me nana bi ne nya bi enti menyina duru ba bi a me nana duru ya ansa na menya bi mesew saa ne ma no ene saa ne ma ni ho bio apomodin hia pe Dawood 360 capsules ni bi ma ne mema duru oba no mbe ma no oba wontimi nom ye oba wa fa furu ana oba wo ma akora no fo akora we ni 13 years intimi nom but every 14 years iko bi otimi nom because ni pedua no ye de ntini ni nompe na ye adwuma obi so ade mu se ana ne nsa wo su se ya obo a glass kroso mu agi se wo so o handle ne yi enso ne nsa wo su se ya o ma obi pen so won twa wo vie nuru ba bia won we adako ebi a wo ti adwuma mu a no we try obi try hwe no obi dru hospital yezu anya stroke obi se adwaye yeti se wanya stroke obi we adwuma mu wanya stroke obi tika echi sti echi drive ene kan ye de ne call hospital yezu wanya stroke Mr. Dawood ba hospital say ya wo ointment ne capsules o de no capsules no enka se me yare ansa because entiri no hunu de ekoso ni pedua nim se mu asi se mu nsiye unim edru time bia utimu sa won sanim ahwewa na asa twetwon be Dawood 360 capsules ne ointment me ya number no go screen na se
obetimi afred doctor sisi anso Dr. Dawood ono ane number nie o hwe ye free amanone anagana ha wo the 0244 886437 0244 886437 0244 886437 yamma yenuanam kramofo nyina balkadi sala sala ne de modi Eid Mubarak ye chi obi a Dawood Ba Hospital kawo ye se eniyade nko an ye nhwe weni hawa ba cho eni de ye nhwe ni ho thank you mama adwama ne kro no no so monsa eno ye nipa ne ye because who asade de nipa ye bia yenim who say ade ame ye nyemani a ewum se ne ma ho de but ade bi unzo ho a ne ehunu sa ade bi ho a nipa bi anyame ama ya adwen ni nimde ye nimde ko enti wo de braso ye ho ye wadu so krapa Old Metro FM wa brosan kan na Metro FM yi mu adwuma ho na Dawood Ba Hospital wo ye hwe se na no salaya ye di kwasi dei ye papa ba ko a ne made ne ba ye na ne prostrate Johnso ne Johnso twa no anya problem a catheter e se ne bemam ye treat na ma catheter ne ye yi na koko nzu afifi na papa ne se apai na kwasi dei twa me mame sebi odwannyini bi a papa ne de bread doctor aboni gina ho abeka se na ntwi grandpa otuedua obi owo ho bia hu na abo se na abo we de se ne bo de nyasem keto papa ne se ode ma doctor so onye na ne ho ato no na ne wodwunso otimi so no nso ka mema ho no adansi a wodi nyina ya abo na ode be che doctor kwesi de twemu ya enti ba bia wuti na wo hwe efri bia bia dade wo sa ha wi mu to anamo na bra ya shoro aba eno nkyere se raba na obehede akuwu yade bia wa achiwade yade bia wa asase su bia wa achiwade ba wonim ana wonim nyame nim de ode amanipa adoma chede anyame de amanipa enti se wo prostrate no doctor catcher se mu abi obo a odwunso kra wo hu ocho abon se nam ne nan ho brother Dawood Ba Hospital odwunso a wo chima ansa na ba doctor se bra bomode ana bra enti ne de bia ba ye kan ye se o be ma na o me ma se makofo ma me se nye se koto spray bi koto we da bi bra yare ne ma be ma ho jojo emranti ayaba agizi ye nya ma chini afa wo obi be kan nura hodo a okeka bom me se obedru ba di wanwe a be ma bewu bra Dawood Ba Hospital problem na wo ho yare ne wo ho diabetes timi ma be ma ho jojo high blood pressure ma be ma ho jojo enem yare syphilis ejojo bema koko afifi uto da bia ba ye ka bema bi wo ho a koko no de etua se de etie nie ana bema se bi wo ko private a kokko boro ejojo bema emfere to anamo bra ya sabia yare sabia bra ne yemu a wo ye oba na bema na wo saati bia mu a wo de to anamo na bra because a man mema bebre obi wo nya wo beko enso ya no wodwen akire nsem bebre woda wo kokete so awuntimi na ankade achi se ya nipadua na nya hoden because nyame bo nipa ne your natural hormones be a friend said the cortisol hormone eno na ma wo sori a wonya hoden ntimi ya adwuma sa wo sori a wutimi koba sa hormone no but yare ama edura na dwonso a cortisol na ya adwuma melatonin ne be mo wutimi adayi no cortisol hormone huna mani yes natural hormone natural hormone your cortisol your ghrelin edoso natural hormone anyame de abo nipa bia enti se melatonin ne ya adwuma ene ma edura nwumira wote se mani komme koda enti so obenya malaria abonso wose mintimi na doctor mintimi na doctor mayemre enti wo he cortisol na tia kutu cortisol na ebe ma wa hoden na ye malaria plasmodium parasite na ma no akofo cortisol adia wo na adia natural hormone e woni pa bie so be ba so nche ye na enti o he to anamona bra Dawood Ba Hospital e bia odi chi ebi nso anya stroke me pa che fa ne bra se ne fa adwodwo ana stroke na masabi na no achia woni ne kasa wutimi so pese o kan bibi ba ase ketremani mu ayedu stroke ya adwen mu ya de aka adwen no ida say over enhoman ana say entini no ho ba bi apai ana say mu ate wo de fa ne bra na wo de ne ba obi oti hwi mu obi bakra obi se na se mo hwe wanim say ya enso ye treatment nipa no hoto no pomode ya neto ana mo bra me say diabetes ne pressure
kawakoma to yem na bra oba yebeboa yebe manage the amount wo de ne ulcer stomach ulcer adidie de nanka yedi wia e wo se ye neje enso obi didi wia saa bre no so ne yefunu doctor yo to aso na utam nam di odi bia ka ho no saa bre no eno so ne yem no otiem efri yare ya miniaba e matu anamo bra yanka wo de ya ye number ne nie doctor number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawudaba Hospital Esidia Mayarisa just so krapa kacha doctor say me chia no na no pa me birthday doctor nyamishira ate nyamishira pa prophetess nyameche basoa wa ben dodo oyakoda bai we basoa abofo dinasi kama amana bofo de yasem cheto akra me pa choko hwe no ochirin krata sem obeboa wo yeyi wa wo de obi ache wo we o otua kapre so da ye basa be water bay obi abo ni tente se wa bra bomu o se wona ne niema basa na prophetess we adwuma hu so onko akwa brochire niema sei me pa cho frenyameche Nyame mfa ne so ma direction 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 prophetess Lester Ghana amwasie kopebi mo say ye pepa me pa chokopebi ye ka say ye pe ya sanitary pa eno na papa famo enu na wahuni die ne be ye kama no wasiso papa bia ba enu ena obesisi wo kama ye wo heavy flow ye wo extra long ne wo meat flow chow pinty line kama eni ye na sopo no bag ni nyina ye ma bag nso ahye kraman chesu e di amawo e so bag mi so akono baby otu for state no 0302 235 295 ye ko he Australia ye ko Argentina no ana mama yenye ne enko Argentina ho na sem we no ye bie line no a mo frɛ some information na mo send message no mo frɛ yanko on fire me pa on fire mo me nye birthday ni free o mai pa mo cho birthday say out of phobia do on ma oda ye nua bay or a club member or London I'm say or the Christiana I enra bekina de buy baba kina oda oye Sompa Nkomo no hini fan club member enti na wodi na wodai senya me hira adomro so inche sika bebre emra na bibia anya kama chaka ye twama ye fama o mfanto club members platform so why be where Faustina Chumesi happy birthday Ohio USA ananya we ya ne papa Eric Chumesi asare ono so Columbus Ohio omo we show omo baba happy birthday adishano fani fradum enkwadum yenya enu aba ne freze Tina oba Tina wa Argentina hello Tina hello nani ya mehwe mai tetem no doso hello obatina hello Tina ma he me ba to ye na wo ti say me wo to nyankopon adaroma na wo so boko ye se asema ye kan wo se wo experience a person on ye share all the way from Argentine my entie we yes me pa to em send any 3 days me wo hon ma na me nua send me video some short yibi because me nua no nim they told me and I was send this idea no the ma me say sister abena maame na wo so ame na ode saa de we di won no wo de adi obi e na ode maame na me ka chen say on fa mo number ma because me ntie mu da on fa mo number ma me maame ben ya Tina maame ben ya me ba cho maame me ka ni nyina ode nya abotre maame nkata eti no me hwe mo ayi no me hwe video na mo number wo so e na me hwe na me ye me ma message na guy no me say me hwe no frɛ me back na me kan kwa ko sisu say na me te so ame
Mr. Swami Embassy Hotel at Chihonomo. I'm about Dom Fee, Auntie Grace when Mamma Bodom, meaning so OTA program way. And I want him say, Sir, if you're on a young fancy, some uncle Fio. Dear Tosum, Menyam me, a Honanamico hospital, Auntie Grace in the Honaka to say, Oko hospital and Nekano, very good. It's Niana Sabe, and Crophobe, Epa Hoko. Na dear woman ye, Mamma no, Auntie Grace, Juma Odino, hospital honomono. Na ya na ye krom Ghana for no. Yem penokre, and yes, yem penokre, ye shro no creka. Because of say, Asamo ba, ye bebo obi di no you know who afrimu. Say, me the minimo mesrao. Na de na ekoso. Betimi aka say swame, kotoko ase honomo ba swame ni swame de. Emu 99% ni say de maame no. Maame ne te honoma oye, no. Emma enkrofo bebrebe timi ekwowo anaso bi won ma wonye ma me betimi ahwa akora na ono beko ebe agreement no no ahwa akora na owi a wo anu ma wuska no afa akora no na ofa akora na yemu sase ode akora ne kwohen wam no kwoton ne ma wo mu na akora no ni nyinimu no eho ekesen ehefa na ode ne faaye na me ka ba betise menyem ye ekwowo anti grace ho me call yes very Sunday no ye nipa 3 ene ekowo ye 2 boys 1 girl me dey na 1 girl no na me wo ye me nyem no me ba no wan ka o me yemu da no ye kwadwofo pa na ode anyini e se mba no 20 years eti no akwa ne ba ye no de me de hye ne so ane se na akwa ne ye kokko e na wo beda ho no no so na o no ne nsa me da ayi henta aka ayi bi ne sha papa wo enti no na akwa ne no monsa enti me pega me tinu bia me kan ya ne se me ba no wansu enso ono me nsa ti me hwe ne sa na akwa ne gusu a odi agro ase otototo ne nsa e na sa 2 boys ne so no mu ye tuntum so ati ase enti ye wo ye pepa ye ho ye bibia wi de beto word no na ye de kwansi ne ye de sa 2 no e ye den e baaye e bi mu ma me ante me ka bra me bre e ka obi ani makwantuo ma wo ne de ma about 1 hour 30 minutes na mensan ka me ba e de ba asemunie e na e ho no mo no so no ba me wo ye ne mpoma da ho e na ba ma na me ne wo ye ne so mo dim se sa fie ho no mo no omo nye omo ha adwante grace nko ya we enti ba ma ne ma ne hu me ba ma ne ma me no ka che se kwabena wa mo ni anya de anti grace won fa akra ne ma because obi ani mu no e ho no ma pe na ba ma ne sori no se anti grace me de won se mfo no ntimi fa ma me so fa me ba bre me ti be ma na ye komos asa wo ye sa ne ma na ofi ho no mo na waso mo ntwa me se ye ye ho no ma no mo de akra ne be o mo de akra ne be ma ni sa akra ni me tin ai wo no a me hu na me hu se ana akra ne so o se ne papa wo ni papa gina ho no ma photocopy pa e na e wo ho no mo eti se ma me no e be ka sa asam ne sa na e ya de ma me ne ye aga na fie so ame kotoko wo ma bi betina fie ho no mo ye hwe ni zubela o de bi ye no waje maame no ene ne ko agreement e na wo ye wo emi se akora ni nya be se sister no osunti no hu so onyem odi nyinsen no ene e baaye emi se no oni ni kuna gya ya ware na ne ma bi nkoyi o se bibisa e na odi nyinsen ne be no okwa yi egu na maame ne ko agreement eti wo ye na maame ni yi akora na maame ne fa no ma sister ni sika sister na da ne korense ni che se kramoni hu so wawura bia ba na wo ba na kapukuta na enye wankoto nsuo eyensa apetashi sister yi jagu na num se ya na wakopa ba bia da ekoya maame ne den krofo fa se wokokwo wo maame ne ho na se obi nka wo ho a na se bia yale kakra bi bo na se bia wani su yo wayi kakra bi ni ade aka hu se wo ba no fa ne nkofie be ka sa akra na na se sa maame ne so no mi adwuma na wo ye ne nya ono nkwa na ye o wo supporters a ono mo ye adwuma no enti enko ba bia me wo Ghana na me hu se ye de ne ba TV so se wakwakọ wi ankola am se be ba ye o se bibisa se wakwakọ wi ankola na hunu ba bia sa asam ne ye den ekokosi ye se omu bobọ konfa no chefo bi din kan ho maame no na se eduo enkrofo no mo ye sa de na eso pa ma mama me enkoye ne se radio station bi de obi de asam kwa ye hu solution ni ntie mo da but sa asam we se mu nyina so mo pa mo fra homantu mo fra so ame se sa maame no ahoma de se bia atum ni pa no so amfra etumi enkomi ane ko ni fie so amfra so ye bia ahoma tum ana we na ye kan madam akola ye kan ne wasem no ne papa ti ase o ye adwuma o magazine onwui okay ti ane papa na kasa say if indeed so hia ne ba o kina mla ne ko case ti papa na ma
me no me to me sorry wo bra ne papa te asem ko twema nso ene no kre ene asem de ene ya ne papa na kasa sesi a abusuafo no age sa abusuafo no na maame no so no onye odisika popo nipa onfa ho so obefra papa ne kokoa mu apa bibia ma papa na kana no atum ana se ba bia case ne bekọ no obepa sika ma wo mu because the make an say maame no kwa na yesa adwuma no wo mpanimfo hyehyase o mu so na sene na se edu waye adwuma na che yo waye adwuma na che pa imagine say senka mebai se be ma na me ne wo ye ni ho na a obe sorry na me to se me twa me oba ma emre ka me ba na me nsanka no na 20 years kokokwa kodi baabi eti no se maame no asem na maame ne kan ma e ma ye mfa ne se maame na bodam ana se de maame ne kan wiase obi ne on obedi bone a sebe obeka se waye obi won ma ne nse kutam pa wo se nyame a maame no waye obi na obeti ntuma hofia kata abontene na maame ne de mi de minim se e wodo a emra ani ni bedi e wa asase we se so se wo koton enipa na ma nipa wo te ase o se wo kwakoto enipa okoton na ma nipa oji na kwakoku no yenim ba bia ode oji nipa na ode nipa ne ko obi kwa betia be so akere wo se oniba opeba peba ma no woni obi be kasa no wade ba na de ama no ebi kwa pa no onko tete bi ko no kwakoku no ebe de wo hu no edi ma me de moja won nsa ma grace se wo tie ma ba bia wo bia nya me betwia wo ka papa ne instrument na wo de te so mo ya panyini woni me pa ne dan kura wasi no so ame sa ayi Casablanca hono no eno me ka obehu me eno na me kokwaje plan no disi me papa dan e wo afrancho e de ma we ko se no wasi dan ni hyehye mu no na ase e fadan ni mo yesusu ye dooso na me kwaje di ehwe sa plan nti me ka sa ape obehu me ewiase ye ntene de ewiase mfanye sa maame na sam no se be ma omu bebu omu hu nko ade a me pamo cho mumu awo ye dey ready akra na wayira ne papa ti ase wo modam na ni da ho a wo ye adwuma magazine he ya eti me so otena wo mra ni enkoye formal complaint na fei ye involve police oba ye dey da ho ye bebo e da ase joy kem me so me da mate you welcome mami on the go me da ase mami ni kan chetiefuo na me no mo asese fidi kese eti say dane da nyina no omo etie na nyakopon nhyiram soso se mo boy djuma pa e de boa oman konkon Ghana me do for joy camera company limited said de bia ye ba ye ka no ye company na ye twa nchensen e de bodan so e bia nene da di kan ya ne mahia e wo kasamfo nyini so ame kai wo say wasi wudan no na aduru pempen so aye boso amesro emfa enkonkoma obi akeke obi wo hono ma wasimi agent obi wo hono ma wasimi bo me sisi wa hafabra obi kura de wakwa akwaji obi mantwe obekọ next time no na enye ono a na etimesira wo se wasi wudan ya wie na adu pempen so wasa wo boso a bomodi ansa woni Joy Cam Roofing Company Limited ebedin sa wo so na yetime aboa wo aboso kama ede amount yesa so e woni ma bi e fa ne sa accessories na mamini kan kire ye nchense ni mahodo aye wo nchense no ye wo self lock ho ye wo IDT IBR MSL ene de keka ho ye wo Erotiles ni nyina no e wo dwaso yesa so e wo accessories ho no ma se wo bon titin nchense na me kire alozinc ni bia obetime atobi e de decorating ne kama ni nyina ne se nansen wo hwe nchense a ye bobo no white ni betitin nchense ni bia wo hwe bi ho no ma ya bo no white na so no ye de design na e bi ye red he be a orange, he be a black, and the dem bebre, be a green, nyina no, accessories na make kan wasem no. E be any muasono, muasono ye can say gatters, cap, sorry, your friend is a cap, red cap, and I sound so ajinso no so no any gatters and ring gatters no. Nyina e bi wo hono mo na ade ba ko e wo mu nie. Ye woni machine ye de etwa, ye moamoa emfa nhye hono se de tete no. Obodan so ya na wankasa wa moamoa nchansi ni bi de ahye no se ne be ye soto a hen say dan no ho we dey ye won machine wo hono ma ye de atwa koye branches ni nyina na ebi wo hono mo Kumasi Kweduam ha se de wani echire mu e wo Sokoban Ampamia ni police station ne di anim hwe obekọ no na ye niema ne bi e wo Kumasi number no e 055 100 5000 055 100 5000 055 100
5,000 betime afresa numbers no amede ebeto dwe na opese wo frɛ na ye ma direction na kɔ branch bi a ho pa eno so ye 055100 9000 and say 0540 125 816 0540 125-816 numbers way obetimi afre esiso na yetimi aboa wachiro baabi a obetimi akwane ne wo edinsa wo so ade ba ko so ne say Joy Camera Company Limited ye woodwork woodwork no ene say wasi wooda na wie na drum pempen so a ye de nnua egusu no oba ye benya daje ne yi company no carpenter amount no watimi akoma estimate ebitimi aboa estimate no onye ne baako nnua ne guma hodo bed ye ho no mo de ni nyina be ye estimate amount enti wo hwe de wa ho odin betumi no na wo so watimi atua ho ka na wa hwa ye ni nyina kama ede amount obi so ho no ma wo se medan ya misi anasa me warehouse ya misi sorry dan ya misi me hia se me de trust se be guso trust no eni nade na ye di guso nansen no eno so ye wo bi e wo yakache ye wo machine na ye di twa yankasa eni ye twa sa trust no e de bro ye meje enkotwa no obi factory na ne bo no akosoro ama wo yankasa ne ye eni nti no tie me kura na wo ye obi a wo so bobi wo abonte de ma amanfo na pese obeto bi wo yensema akwanya wo ho no mo betimi aba beto sa na de ni bi lent bi a wo pe bi a no yetimi twa e de ma nti na mse ye wo ne factory ho obekọ ye ntwangu ho no mo me pa achotie ne hye ne so Joy Cam ye nchansi o ye trust so ye ntwangu ho no mo oba ye nyadaje ekoteki estimate ne de ho akwa e de amount eni ti ye ntwa ye niema engu ho na de tie ne ye se wo pese ye befa wo dan estimate ma wo de hia so befa numbers na me de tu dwa no unya frea baby a wubutu bia emfa ho ene baby a wo so wo Cote d'Ivoire wo Togo baby a samfonyini kodru bia no a mo hweye no ofreye na ye benya daje ni aba be fa estimate na ma ye free estimate free ye betekia yenje otaku enje simple se wana ofri upem na asemranti amoba ye mabere munyi we nkotonso ende wo wa ho na emom no estimate no ye free iti baby a wo hye se wo bolga tamale wa ho nyina ye wo branch ho no mo fry de ho number be ma no watime ene wo madinsa wo so wodru achimota ye ho okwa kaso ye ho saso ena wodru sunwane tachiman ye wo factory kese paso so e wo ho no ma ni nyina wo frɛ na ye bebo wodru atebubu kentampo wenchi branches ne doso doma ho nyina na ye bi ye branch ho no ma wo frɛ na ye benya dache nyetimi aba be fa estimate no ama Joy Cam nchansi a ye de mba bonten na medofo ye mpenti e wo factory ho no da bia me ba me ka me pese wo hye ne so ma me say ye nchansi no ye be fa beba no na ya coating ni dada pre-coated beba ni ya coating ni dada enti nyafe na yankase ye ba be peti nchansi no de ama ye mpenti nchansi e wo Joy Cam ho no mo nansen amanfo bi na air fry me mo nchansi ne me fepa na color me penem se bi ni ho no mo de na mo mpenti ma medofo ye mpenti ma ye be kire wo bra colors ni bi beba ni nya daja ye juma kama edi amount enam say ye wodi pet 20 no ye bodan no so wi a ye sanso nya daje etro ye number the numbers mienu ni nyina de gu screen so ye tro ni nyina egu ase ni de din aboho kire say ye gi ye hu di se nchanse na ye de ma no ye quality nchanse na ye de ma no nya kwanchan nchanse ene ye de ma wo eni ntina dance ye krampo ni ye France na nkrofo asua ye Joy Cam edem Edemu pa kane na mafo bodan so a omfa o numbers enwu ho Joy Cam ye hyase dan ye ho adi no na mafo bi ahyase o mukeka mo enti ohini ni medase se wakai me wo ho no mo enti Joy Cam de yaba ne se ye ba be sommo e wo Ghana ha ba bia Cote d'Ivoire ukọ ba bia je se mitimi hu di na me mo na me bi free ba bia ye wura ekoteki estimate na afa ye the invoice amount na wo ye client anasa wo ye customer na wo tie me na woni ye edinsa wo so amesrew se ye the invoice ne bro wa bo homoden se obetimi enye sika ne bi e de abeto ase e basa na wo invoice na ye de amawo no bo ni timi gina ho no ma na esusu no wa metua na wo tena fie ka se wo tususu nkakra na so a wo de abroye na medofo obeba no nansen Ghana ye koye ni ma ne se ye koye niema toto ane ye tutu mo ye te so a ye ente so
and ye no credit ye ba ko pe ye tum so a ye betum enti medofo say ye the voice amawa bomodin ase wo beba betua bi e de ato ho no ni ye hu se no kore open chance no ye kwa kofa e de abaye de udin aka ho wotena fie na otututu na aba ne atuma enkase obi ne kuma atwi mesrew na yatimi edin sa wo so na ye kama pa ye numbers ni biom wotie me 055 100 9000 and 0540 125 816 me sorry am de media so ebeka ho se ne be ya betimi afre na yetimi edin sa wo so Joy Chem Roofing Company Limited nyame bibi wo soro etima onsanka me do for me number no 055 100 7000 055 100 7000 bomodian so betimi afre ni yetimi din sa wo so onti bibia ase a for any ni sa wo so na ntimi mo ye branches ni biom ye wo techiman ye wa Accra Sunyane Bolga Tamale Kumase so hoban ampa me ho de am pese me bo hoye san say hoyi na chese ye gi ye ho me na kasa asante mamu asante fo mo nye ntum san say ye bo adwuma kasa eti udu so hoban ampa me ni police station no na edi animhwe wo be ko ne nchense am bo bo so nyina bi wo ho no accessories na meka ni nyina so bi wo ho no ma wo betimi enye bia ne no eda from papa na ye payment plan so no emu yemre say your voice ne maw na ahwe wa ho boa na betimetua ne kakra kwanya ho no maso a ne yaboso amaw ana say ye hwe kwanya afa so utua no na wudu ba bi na say ahode ne mabio a eye kasa ene ye betina se ne yakasa ne ya kira say bia ye ba mama obetimetua ne so betimetua ne se ye pese wo bia etime ebo ne dan so nye say ye no kwan bi chinchin so a wo anya sika ma ye moa da bi Joy Chem de ye wa ho fama de mo bia ye de kofo mo bia ntini e branches no ya hyetem ya tesem chese akofo mama baby abidura bia no Joy Chem ye wo branch ho no ma ye betimi aboa me number ne bio 055 100 7000 betimi afremo nti bibia se a ye bedi nkomo e wo back door me da se Joy Chem wo sinya me biribi wo soro enti ma mensa enka yo abusuafo kan ho na Joy Chem de omo ye adwuma no nyenne onni untroda 20 year warranty de intense ogine hu di nti o se preko a o ma 20 years na odi aboso 20 years o ha bi aba ho a obe na kama edi amawo yenkwa ahoma no so na maame asem says say ye twem ochina se mo beba ne ba koye case no na fe ya hwe ba bia emra no befa why 0551931931 0548931931 na yenko yanim enti asama ye kan ya biem onso wadwen kire no wasem bi se bi ho no 0551931931 0548931931 na yenko yanim. Hello. Sompa Nkomo. Ebola. Wow, ya be ma patola mi se Town. Patoya nko. Oh, ini. Ya mi shwa nji mapa udi na. Amen chia September to US. Ana evidence to UK pa na no friend eh. Go for di boni okromo a. Yo. And oju na dia udi ampani for dia chelo. Se ma me no wa ya na bia empem ya. Oji de se be fem wa. Na me akwa na papa na. So this is say kani. Oh ini. Me gidi say bia. Na ma me so afa chiri ne di nkomo because obi a odi baba asasi so. Ah wo de se ma me no se na dream kwa kan kakra na se di kan no a. Oh no e be ma na watu sisi nso so yi. Because nipa de se wa wo 3000 kwa na e se omunyina wunyaw. Se papa na wudi a me no na e mahino. Se papa na wudi a na se be ma obu wato pati ase. Na o se me de mabre. Ma no so yale. Wo na wo be ma na se wo pa. Ni anu nyina kabom kopa kula. Because the woman is in the can say ni mo du onya wan so bet ma papa no kwa America no. Me suspect say dey woni papa na di nkomo wa kire. Ama aye ni bibi. But mo jire say dey Sompa Nkomo si Ebola no. Case we nyina ye je mama na Ebola. Say dey be that case we. Dey bia ma me wodi boni akodu bia no. Me ka pa ye ma. Our program is ne. That's it. Hello. Hello, but good afternoon. Afternoon. But we put you to tell you last. Thank you. Madam,
Yes, you know, baby, I'm come and say, I'm about to will be a Christian or Baba. What is into so much in the body? Christo, what for Baba, I'm watching. Because I was about I see I want about now, part, not so I saw Papa and Mano. Can I have a Madam? When that's when I'm Christian, I'm going to be good. Madam, only I'm never the Hello. 来电号码05。来电号码05。Hello. One. If I told me that was near my farm, the Diani she can keep us running. Say, about time when I do said you were Hano. Now, any power in Yamijuma. Ah, Oberboa, any panel. Let's order the Baby Jawa. A cadia for crowds and Yanko, Woody or buy now, Kaya, or Apano. Uni, Nankanyanko power for so shroud. By long as he capeni at the Adi Basa, maybe I can't walk. I can have to go serious in a floor. And they are because I never so bien so. I don't know if which way I teachers and not the make it all funny. And yet, Miss More than I'm one, you know. None there me about cushioning a Papa. A salmon a Papa, when you are because so again, and I am here, because I can now friend on the fellows. No about I know. Not your will be a mutas, Nankamo, you're not going to be a Cochimameno. Madam Masi, Namin come on, some send you call baby and find you here. Aquala Papa Tianomani here. Opa Yira 7 years. Was my year. Nipano say, Matona, Nipan 1 year. Cannot pay ya, police afano. Hello. Hello, what do you need? Majuma na me yes na me majuma. Hello. Me patrodin baby akase free. Oh, you need me ma Sompa Nkomo. Eh Ebola. Me ni aba ya family. The family na kokubo achen. Me ka say free shwa ya mobo. Yo. E wa achen. Yo mate achim shwa ya mobo yenko. Ai yetia wo ene wa say wa beka for mo nyina nya me sha mu ni adwuma pa moye. Yo. Na ohini ni we dia metrao papa mami otiwe na sama e bobo papa just me to mesusa piti de wa mo fi ni program ya si mesusa mini aba na mi didi say mami don tu wegusiafo e be yem so dia yen hwe say betimi aboa do na le gusiafo nso aba na woni aboa se be ma ni ye serious Sabema ni serious yan hwe na gusiafo na woni nye omunan so na yem mo mitrem na mama ni yenko hwehwe na tira kwa na yema police ko enko tam no kura mpa ni nko na ye gufu kura dodo ye gufu yes le pa cha ya mu pe Philadelphia powder no to be mono na be bo pa. Hello Ni mama oni ni papa ye original le pa cha shesha tu enkanwa be ja force de bram ya jatu. Oh, my boy, is going to give you a better contract for Putinam Jody. Oh, me case you have a costume. Yes, I yes of Penia. I know I have the race, sure. You can be a washing and if you so why you're oh, man, I want for money. Find it this so fine as so fine as oh, my 1 penny for a memo. Okay, I want a penny this year in Nigeria, and yes, I did no. Only yes, I did no. I said, oh, my God, the part I was saying. I saw no one about 20 years ago. And ya ma many years, what was from here? I'm put them here. Now, Papa has said in previous, and a man has said in previous, on them, Baba, only for the view. That's why I year that. Now, Sebi, a crowd that the father we are seeing Nadia, and your dear view. Who am I? Hiya, Mamma, most station, and was from here on your Paka. And look, I finish, and a man in the bois. Set up the studio, and got a mattress. Tell them for the beacon, or have you a quantity because the person said, you can't have your ma, and you get it. Mamma, how they can say, I thought I mean, I give 10 million. That implies 10 million and 10 pa. They say, well, they ain't see a question, not for the place way. After she has here, concept the brothers, and you tell them a bonus with her, and your papa, Mamma, that's it about the same.
That's it. Hello. Hello. Achodi baby akase fi anko. Hello, Sompa Nkomo for you. You also for you. I got to watch my super. Kafra. I can say, the American can say, Michelle. Oh, boy, to my papa. But say, a do man this year. As I said, a time to number family. Achieving it 2 hours this year, and I said, who you have? Michelle. And I said, she may can't send media. Papa no, I aqualan papa no. So only one must move. And now, 2. Responsibility outside of taking a little count. Because I didn't know back wow, the Aqualabaviasi. Now, we am ends too. Oh, Aqualan show back with the baby. There's no friend of Yasama, Oka. In my blood. Or start to drop up. Me like a better time, we put up with Papatino. Now, Mutunano, a piano movie. Now, my minister is Yamba Chanica, Papa said, you want your production is only what I'm a phone. What I said, no, Yamba Chanica, Papa. Now, no, the cap, no, I am a winning news. Like me, so say, send me Chama for me. Abama, Mamino. Yes, I'm friend you chat on in fancy. Hello. Hello. Pachodi baby akase free. You're telling Clemson, Casa free, Chrono. Clemson, Clinton. Pacha Clinton. Yo, Clinton, ain't you? And then you miss yourself, and I'm there, Sunday by man in an area who ye. Now, I didn't just hear Papa no. If you walk, Chronom hair, more from hair, my India, fair from hot to hold the Munzia DBA. Baby. And so, no, send an American economy, she said, Papa no, when you movie. Now, if you know a fair share, this could be a discovery, but I don't know the kind of crap. In the same year, I will bring police for so I'm run about the master saying, and police for him, Nanka, in you work today because I will hope. There are things who can achieve without your notice. That's it. As him, who by me show you swam Mount Toma. Why? In TJ. Na Ochina bra. No cooning in a friend. Momlana, Yanko. Ye case in a Impejam free. Why? Radin shows soon. I was Sompa Nkomo the Ebola and a bebrema quine. Or chance with the pantoma. Inte Oswana and entra.